Nasya masoman, pajupa usehita bani acara pamala suhur, YKB channel bahasa Simalungun. Paima ay ipangindohita lobe gogo, marhite pambobayini tondoy, martong kumahita. Tuhan nami na marianan inaguriatas, mangindo ka nami gogo hubamu Tuhan, marhite tondoy mo na pasingin, hata na sihol ibogehan nami, marhidorat anjamang goluban ni paruhuran namin. Ibaga Jesus Kristus, ondos mapanorang on hubamu. Amen. Pasalmen 28 ayat 7a. Jehovah do gogohku pakon gantarhu, hubadi do mangarap uhurhu, gabe yurupi doaw. Hita haganu panasoman, panorang on, hata ni Tuhan, nadas batta, domuhuban ni pasalmen on, makatahon na parlobe, bani ganupan gulmit ni parguluhanta, ong gado iyahap ko kita ay manamargoran parutolon, hado yukon, hasombuhon, pakon nalaingan, namarpardomuan maay hubani hamarsikon ni parguluhanon. Tutuang godop ma dasita, anjayahap kon hita bagay-bagay ni parutolon in, dorun tumang mahoma pangahapta mandopakon haganupanay. Halani hadorunon, hadoyukon, rosi hasombuhon, roh mahoma pandolean bani parguluhanta. Bani panorang on, parpasalmen ay ma Raja Daud, bani panorang ijia, iyahapkon ni dohoma bagay-bagay ni pandolean, bani parguluhan ni. Ipardakdak musuh, gokbay hagobiron, bahkan lohean iya, tarancam parguluhan ni, rosi keselamatan ni. Haganupan ay sihol makatahon homa, Daud pe mandopakon ay, nasa rupa do hape iya, songok kita ay ma jolma na biyasa, ilobe ni naibata. Taridah do iya, bahwa ibagas haguluhan ni, iya pe boy do hape mangahap kon hadoyukon ay, romuk do haganupan pangarapan ni, anjahaman dole do homa iya, bani panorang hasombuhan ni, na ipardakdak iya, bani panorang parguluhan ni ay. Daganupan na soman, tutu na siyol ipatakas bani panorang on, bahasa ni Daud PHP jolma nabiyasa do. Roh do iya hubani Tuhan, mangindo, anjaha gok do iya bani namaropuk paruhuran ni. Ilobe ni bata. Secara hajol maon atene, sonay do haganupan jolma, bani panorang hasusahan ni. Hajol maon do ay, anggo bani hagalekonta, bani hasombuhonta, roh kita manrogop hubani na bata. Hasipe bani uzung ni, totap do gok humahita, bani halepakon, bani hamubakon ni uhur, atap lang manangyon hata ni batape. Tapi bani ujung ni hasusahan taay, secara hajol maon pa ko na porsayaon, roh dohita mandopakon Tuhan na bata. Sonin man na yorjaon Daud, bani panorang, sangga ibagas hapusokan ni uhur iya. Totap do roh iya hubani Tuhan na bata. Porsaya do iya, bahasa ni Tuhan na bata, ay mahagogohon ni. Tuhan na bata ay magantar ni. Anja Tuhan na bata ay mapangaduan ni. Marsurak-surak do iya, do pak Jehovah, laho manjalo pangurugiyon. Bani masa humasa, ahape na do pak kon Daud, lang ongga iya manadikon Tuhan. So nahape parguluhan na dalanini, hadoyukon na dopakon ni, totap do iya roh hubani Tuhan. Kita ganupan na soman, renungan on mangajari rosi marsukun bata, nahahita. Sangga bani parutolon, sangga bani hadoyukon, sangga bani buhay ni gilumbang haba-haba naman dorap kita. Totap do hita, roh hubani Tuhan na bata. Totap do hita, laho mangadu, rosi martonggo hubani Tuhan na bata. Totap do hita mambahin na bata, gabi guguhta, rosigantar bata, ambilan on,
renungan on patakas kon hubata sonaha daw totap makapursaya ni bata sonay makomahita makapursaya ituhan in das bani ujung ni pargoluhanta. Amen martong kumahita. Diate itu patuhan iajari ham hanami ase totap hanami satia bani na menganggap Rosi mengondol kon ham gabe gantar bani parguluhan Rosi gogoh nami. Terima kasih bamu Tuhan tetap ma linggumi ham ganupan parguluhan nami das bani ujung ni guluh nami on. Ibagat Yesus Kristus on matongko nami hubamu. Amen. Na siyama soman sonay ma renungan harian bata sadarion. Ulang lupa like, subscribe Rosi bagyun hita bania somanta. Marhitay na sonayay do domma dihut kita manukoli horja pekabaran Injil riap pakon YKB TV. Sonay ma Tuhan Yesus Kristus ma namamasu masuhita. Horas ma ubat taganupan.